Menteri Berikmi ikatanat kam jungok kai perthai ke sarkar jela uba polling do haka arpuai teri ujeliu arja arpusa ulah hiar semaus mai nong thamai ilaka Shela constituency yakanur thlong pa kabadon thangkarang. Haka dinga singi lai don lang do ba balajit ku parson ram UMLA ke Shela uba titas tarwal khan MDC ke sora usirdar ke maus mai nong thamai ilaka uba kenesing khongwar ki officer katanat tourism nalor ki longkmi longpa bat ki khun samla. Lapan po penpiang ikani kesengi dagi jingruai nagi samla ka ilaka. Habakran ikani ke jingalang daga bapen kan mau bahaka por bawan ka mau mlu cera Cement Limited MCCL la one court ya imei jong u na yeng. Ula ong bamentapat habala khang ya ke MCCL hendrai ki brio ka than sora ki klam yap thangan. Namar ka don sakoi ka kam bantrai kata ka kam jungok kai perthai. Dak bapen pau baka sarkar MDA2 ke bo e ka thong bahaki sansnam ki brio ka than sora kin im jakpo palat khandai 4% daga jingwan ki nong jungok kai perthai ula ong bahapo ka private public partnership ke sarkar jala kala depsna ya ke detail project report DPR ban pan pisa na ka sarkar India ban penitenat igi jaka jungok kai perthai haka than sora ka balamang arspa shipho klur tingka keniga weina ki rukam bagi develop ika tourism Ilashna mentah ya ka DPR pat min penyok lu ya ka sanction na mentah ka resort development anmiha sora ka project ka batpoi aspa shipho krore ka RFP na mentah ini ka long ready mentah benai Julai jom ini ka Senin ka glamping ka berikoi nagi adventures ka sanction gladon ka 4.9 krore Limbah ke sarkar India ke Swadesh program ke Nong Saulia ke projek ke bala pendap ke bagi nyawan creation ke poin real poin sunlight crore mau perlu experiential cave ke bagi pendap apa jong senam ajar alpusan bat ke bagi lakot mendai ke tenda ke long lipo ar poin sahusan crore sobar park and accommodation life san crore mau gedok skywalk and tourism hub san pulai point nyop south crore yang kami pendak po ajar art pun rio limbah arts and culture ke museum ke bagi project kumbashi crore dengan semua nak pulih kat ni tiada pun kelai ni tang sekilut san spa tergawi ke kau kami am show bat ni kali ketiga package kepala kia ba keba nikwa ba ngin pentrekam ba kan enhance ya ke capacity jompi ban ai ke babahatam ya ke visitors kemau ba kibrio kibawan syagini kathan chate lam ni kibawan hikum tourist ke destination ke peningkong ke dei ke sora bat ngapa ban ni bapi baro tangbar ini ai ya ke jing kershan ke jompi ya kini inisiatif ke jongi hendai khamtam ban hikai nadu ke ktir ke thli nadu ke akor ke purom bat khamtam ban long accommodating ya ki visitors ki baraba ngel appointment ta ha jok jong ka transition ki mei ki pa jongi bubun jongi kilalong ki nongrek harin ketu kepai ke generation jong ke MCCL imei jonga lakot na yeng benwan tre MCCL marang ba jonga tre MCCL ketu ke generation ke jongki hendai ha generation ke jongi ke pamenta kata ke age of transition katawa bangi ngin penlong daladi ki nong tau ki nong saidul ya ke mental bat kalau ke jongi dengan songi bala ngong ba donpo bana kene ke ke baca ya ke MCCL ngim sumpoy ke put ba ka sora ka Shela kibri kin yap tangan bat kim dani issue bale bat kin kri snong gin pet snong no nangi ulai la kurku kerbang ya pi ba minta abang isong hangi ni ya ke jing tuit jong ki brio ki pakwa pan penlut ya ka pisah pilan ki jong ki ya ka for ke jong ki
ta khamtam kibru kibala kan perlu chibun ban penno sya ekonomi jongpi limba ka tourism henry 4% ngilakot menta henry ngas don giji school scam bahag bakut jong kini ki sansem jong ni ke sarkar pemerintah nginla ban pentikna ba ka tourism kan cover abduna ya ka kendai 4% jong gajing yok kam yo jam jong phi hari ni ka thain sora हाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रखरखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।